Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que miren la transmisión en vivo. Nuevamente, bienvenidos al su programa La Tulpa. Hoy estaremos hablando con dos compañeros de Quinchuquí, quienes estarán hablando sobre el Inti Raymi en su comunidad, cómo lo están organizando para este año 2023. Mashiyukuna, somak chishiguta, somak punjaguta, somak tutaguta charipangichi, ima pachagupipas, kasna rikuchiyukunata kikinba wayrakunaman kachanakpanchi programa La Tulpa. Kunan punchaku imashinanikuparkani ishkay mashiwa rimashpa kagripanchi Quinchuquí ayllu llaktamanta paykunaka kay Inti Raymita astawan shinlliyachingapa kawsachingapa paykunapak llaktapi shuk actividadkunata shinashpa kagripan paykunawan rimankapa ña tigramunpanchi. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas, no se olvide de compartir esta transmisión en vivo que gracias a su apoyo llegamos a los diferentes lugares tanto a nivel local, nacional e internacional. Bueno, damos la bienvenida al compañero Elvis Maldonado, quien es el secretario de la comunidad de Quinchuquí, y también al compañero Armando Pineda, quien es de la comisión de fiestas y tesorero de la comunidad de Quinchuquí. Bienvenido Elvis. Ali chishi ali punja tukuya mashikuna kay rikuchi antata rikukuna nacho yupaychani kikinguna ñukanchita punguta paskashkamanta shinallata ñakuti rimarina ukunawan shamupashkanchi Somak pacha pagi mash. Alisamos que capa mash Armando. Yo paicha pani kikingunapa me invitación uta chaskishpa shamunakupanchi ñukanchipa ñukanchipa kawsaykuta llaktapi ñakutin shinallata rayminkuna kallarinkunata palrachishpa kankapa shamushpa kapanchi yupaychani mash Pagi mashiyukuna ali shamushka kapaychi. Kunan punllawakuna kay pachawkunapi ña hipaña ishkay wata yaliskapis yaripan kay COVID unkunapish Inti Raymita ganas sumak pacha tusuita ushanakuparkanchi nachu, pero chashnapas Inti Raymika siempre llaktakunapika tusurishpa shamunakupashka y kay wata karin kikinkunakarin ashtawa shinlliyachinakupankichik yaripan kay Inti Raymi hawakuna. Imashaynata kikinkunaka wawamanta chuchay kay Inti Raymitapish tusupankichik o ña rukuyashpa ña ashawta ña uma yuyarishpachu kay Raymikunata kikinkunapish tusupankichik. ari kay bueno kay llaktapika ña Inti Raymitaka ña watan shina tushushpa shamushkanchi ña llaktapi ña tushushpa ña shinallata ña shu llaktakunamanpas llukshirinnachu Otavalo, Atuntaki, Ibarraman shina rinkarka kunapi nayapa rikushkanichu Ibarrakunaman, Atuntakikunaman rikta, pero shinapish ña Otavalo, Peguche, shina kimik llaktakunamanka ña tawkami rikupashkani ñuka uchilakashpaka nayapa purinkashkanichu nachu shinapish ña ashawta ña viñarishpa kuti ña shinakuta tigrashkanchik nachu shina tushunakukunata Quitopi kawsashpapish ña kuti shinallata wakin actividadkunata rurankashkanchik shina Inti Raymi hawa chay Quitopika chay Oquipika shina chay nachu Plaza Fuch shina kuskakunapi chay ñankunata harkashpa ñukanchika shina Inti Raymita organizankarkanchik metropolitanokuna shamunkarka chayka pakajunkarkanchik ña rikpi ñakuti llukshinkarkanchik Piñarinkarinchik kaypishna ari shina maypipash ñukanchik shina kawsaykutaka rikuchishpa puririnyarin shinallata shuk mashikunapish nachu shuk llaktakunaman shuk mama llaktakunaman rishpaka shinallata rikuchinakun España, Estados Unidos mayma rishkapi ña kashna Inti Raymikutaka ña organizanajupan kikinllata uyapashkanchik nachu ñukanchik wawa kashpallata hasta San Pedro nishpa uyan shina riman kashka ya vienen los San Juanes nishka ña rimarinajunkarka shina kunanka ña kunan kay ña kay ashtawan kay watakunamanka ña Inti Raymi nishpa ashtawan ña riksishpa shamunajupanchik nachu chay shina ñukanchikpa chay llaktapipash San Pedro nishka Raymi tiyan chaytami kay fichakunaka nachu ashtawanka
chay Inti manda titaytata yupaychanchik nishpa chay tarpushkawkunata pallashkanchik nishpa kushihuymantami Inti raymi nishpa ña ashtawan rimarishamushkanchik ña ñukanchik llaktapi pachaka San Pedro shina nishpa rimanajurkanchik hipamanga Inti raymi San Pedro nishpa kunanpika ña San Pedro taka ña chinkachinchik ña Inti raymi nishpalla ña ashtawan riqsinajukanchik imashpata ashtawan kashna mantigranchik wakinpika wakinkunaka nashinachu San Pedromi nishpapish ashakutaka rimanajun ashtawanga ñukanchik shimita shinllachinamantami ñukanchikpash kashnaman purinajupanchik nachu kunanpi wawakunaka ña runa shimitaka ña wakinkunallami ña riman o hamutan ña wakinkunaka ña kichwataka ña casi yachitapacha yachanaychin chaypi ñukanchikpash ashakuta llakirishka purinajushpa rimarinajushpa chay kay raymi ñukanchikpa chay San Pedro nishka raymikutaka ashtawan Inti raymi nishpa shinllachinajupanchik kay ñukanchik raymitaka kay picha punllata ruranchik nachu chaykumanta amara yarispa kaymara rimapashun ña hipamuma ashakuta villajupashun ima shinata organizashpa kanakpankichik kikin mashika ñaktin wawakumanta tushupanku imashta rikupashkanki ña chashna kawsashpa Inti raymika kinchuk llaktapika viñajushkachu o chingarijushka bueno ñuka partimantaka uchilamantapacha bailashkani bailanchik ninkarianchik incluso imashme gran confusión tiyan tushunchik bailanchik ninchik shina pero ñukanchik runa shimipika trabajashun nishpa palrankashka chayka shinakukunataka uchilamanta nishkani pero kay imashme influencia religiosa yaykushkamanta llaktapika prácticamente imashme shu 70% chingarishka kan chaytaka más o menos ñukanchik kawsachinkapak munanchik porque rikushkanchik imashme ñukanchikpa runa kawsaypika ñukanchikpa primero ñukanchikpa parlogo runa shimi kan shu imashme como resistencia kan pay pakallakupash taytakuna yachachishka mishukuna asinajupi o runa purallatapish asinajupipash ñukanchika colegiopish runa shimikupi palrashpa viñashka kanchik shinallata ña kutin imashme tushunakunapash chingarin influencia religiosamanta nakashpaka ña kutin imashme aspecto económico kunamantapash aswanakukunayman shinlli kan chashnakukunamanta chaykunata rikushkanchik chaymanta ña kutin como nijupani ishkay raymi ñukanchik runa kawsaypika ishkay puntukuna rescatable tiyapanra runa shimi Inti raymi chay ishkaymi ñukanchikpaka máxima exposición cultural kapan chayka chaykunata rescatashpa shinchichinkapak munanchik si es posible na kinchik llaktapillak sino que runa kawsaypi pero chaypaka imatata ministinchik ña palrashpa katinata ministinchik explicashpa imashpata imashmi cambiokuna ña runa shimipita shinchichinkapak imashpata ña cambiokunata shinanchik nishun San Juantaka ñana palranchik sino que Inti raymi San Pedrotaka ñana palranchik sino que ña Inti raymillata chaykunatapish ña explicashpa katishpa kana urman chay necesidadta rikushkanchik chaymantami kay watakukunaka ashtawan shinchichishpa llaktapi kankapa y imashinallata imashme kay raymikukunataka ña kutin ñana influencia religiosa kachunka sino que más bien ñukanchik kawsayta sintishpa runakuna kachun munaymantami kasha shinchichinkapak munashkanchik llaktakupika wasin bail tushuchipanachu o ñanachu chashnakapak kunanpi ashakuta shina pishiyashka nachu ashakuta wajarishka nishu puntakunaka rikushkanimi shina ña wasin purinkarka nachu wasin aswakutapish rurashpa motiguwan shina imapish mikunakunawan shuyankarka mamakuna nachu kunanpima chaykukunatapish kunkashkanchik ashakutaka killananchik ima chaypish wakinpika puntakunaka nachu nas herramientakuna tiyankarkaka wasikunapika chayka chay patiokunaman yankata washkuncha karkanchik tushunkapak chayka ña tushunakupillataka ña wasiyukunaka llukshpaka ña imakutapish karankarka
kunanga ña tukuña cerramiento kunaka mayta ikuringa más que kunanga ña ñangupicha tushuna rikurin chay shugata rikurkani shina mayjan ayllukuna shina chaskinkapa munashpaka shina chay shuk banderakuta churapaychi nishkata uyashkani chayka chay banderakuta rikushpaka ña chay wasikuman tushpa shina shukunam yalinkarka chaykutapish ashakutaka kungarishkami kapashkanchik shinapish kuna kay wataka kuti chay ña ñukanchik pukyuta charipanchik kinina pukyuta Kinchukipi Kinchuki altupipash tiyapanmi chay gallo pukyu nishka chika kay pukyukunatami ashtawan alichishpa ña kuti shamun watakunapi ishkandi pukyukunapi chaskinkapa yuyaypash tiyan kay wataka minkakuwan chay kinina pukyukutaka fichapashkanchik chay minka jinitikukunamanllata chayka kay wataka ña chaykupi shina armay tutakuta yalinkapak nishpami ashakutaka rimarinakupashkanchik shinallata ña kuti wakin mashikukunaka ña tantanawshka ña tushka purinakun ñambi tushka purinakun shinallata chay ñukanchik como cabildokumantaka kuti shina actividadkuta runkapunanchika shina toma de plaza shina cuentakuta nachu kay Otavalopi ashtawanka chay toma de plazaka uyarin nachu shina pues ña kuti ñukanchik llaktapipash rurankapamunanchik chayka ña kuti shinallata ña shamun watakunapak ashtawan mirashpa katichu kunanka nadie nichu hasta hatun ruku pacha kanka uchillawanllatami kallaritaka kallarir imashinapish ña kallarishkapika ña shamun watakunapa ña chayta rikush ashtawan shinllachishpa katinapish rikurin. Muchas gracias. Estamos escuchando aquí a los compañeros cabildos y comisionados sobre la fiesta del Inti Raymi, cómo lo están intentando revitalizar, fortalecer más en sus comunidades, ya que debido a la influencia religiosa, también debido a los aspectos económicos o de pronto a la migración también que ha habido dentro de la comunidad, han estado dejando de practicar y a veces de casa en casa, como se lo hace en otras comunidades, ya no se lo está haciendo, mencionan. Pero lo que se está intentando es eso, y lo que es valedero, ¿no? Seguir fortaleciendo para que las nuevas generaciones también vayan conociendo la importancia de estas festividades, como bien decía acá el compañero. Es una muestra de la resistencia que hemos tenido como pueblos originarios ante la opresión, el racismo, la marginación de ciertos sectores, ¿no? Mashiukun, ñakti ña kay raymi upi parlashpa nacho, kashna raymi upika ashaguta mashiukunapish entendichu, ñukanchikpapas raymi ukunapi nacho, inti raymi pacha wasi tushurin, 23, 24, 25 kapañari, ¿no es cierto? Pero kikinkunaka ñakutin kay San Pedropa fechatami ashtawa shinchiyachinajunkichik inti raymima tigrachishpallata, ¿no es cierto? Chaykupika ima ukunata shinashpa kagripankichik y imashpata ashtawanka chashnakuta shinashun yapa hunaparkankichik. Ari ñukanchik llaktapi unayta pachami kay raymikuta rurashpa shampanchik nachu ña 40 años shinayman kanka kayman rurash shamushkanchik chaypika alimi shina raymikupash kapan shina nachu tushikukunaka bueno shu sábado vísperas nishpa rimapan ñakuti chay kati punllawka ñakuti chay nachu entrega de gallo ñakuti kati kimsa punllawkunapika kuti china imashinapish ña churarishpakukuna tushun shina ishkaykuna payjakuna shina estadiopiman muyushpa tushun baile de disfraz ari shinami kapan chaypimi kuti ñukanchik ashtawan mirachinkapak munanchik nachu ñukanchik kay raymikuta rurankapak kay wata sakiripashkanchik chaypika kutin turismo partekutami ashtawanka kallarinkapak shinllachinkapak munapanchik ñukanchik llakta imakuta charikta riksichishpa nachu chaypimi colaboracionkuwan shuk video profesionalkuta rurapashkanchik de ñukanchik llaktakuta riksichinkapa nachu charipanchik kay Kinina Pugyu, Cruz Loma, Gallo Pugyu, Wanduk Rumitakara riksipan ashtawan ari chayta ashtawan riksipan ñakuti kay feria de animales shinakukuna charipanchik
chicas chay ukunata ashtawan riksichishpa visitante guta ashtawan charingapa munapanchik nachu kay ruraykunawanqa kutin ñukanchik llaqtapimi chay shinallata artesanos chay awakuna iman maki rurakunata charipanchik chay Kinchukipimi riksishkakuna ashtawanqa chay atrapasuño nishkata rurakukuna shinallata ña kutin shuk compañero charipan shuk hatun taller de shina awan chay telar de madera nishkakupi payka 17 ta charininin y 11 en funcionamiento yang chay telar chay kaspi telargupi huyaylla shina awashkakunatami paypish rikuchin chayka chaykunatapish kuti ña china turistawakuna rikushpa shamushpa kuti ña kuti kay mashikukunata randishpa ña kuti yanapashpa ali kanman nishpami kuti shinallata shuk mashikunapish tiyan ña kuti shuk shina artesanía shinakunata charin chayka ña maski gentekuna shamupi kuti ña kay mashikukunapish ña kuti ashtawan hatushpa kashpa ali kanman chayka nachu kay reactivación o dinamización de la economía comunitaria nishpa rimachi shinagutman tigrankapa munashkami kuti kay videopish kapan kay raymi punllakupi karin chay feria gastronómica nishkakuta rurapanchik chay karpawkunapi mikunakunata hatun chaypi kay wataka ashtawan hatun llaku kan kay watakunapak karin shina ashtawan hatun kashpa ari kunanqa ña chay kay feria gastronómica nipanchik chaykupika kutin shinallata wakin watakunaman kay raymipika chay runakuna china mashikukuna visitantekunaka tawka pacham sham puntakukunaka kay plaza centralpi ruran karka kay raymitaka nachu yapata hondapi ñana paktapi pacham ña washa chay estadioman hatun llakuman yalichishka shinapish chaypipish hasta ninantami juntanata yachan kikinpish chayman puripashkanki yaripan chay rikupanki manachu ari tawka pacham ari chayka shina runakuna visitantekuna shamupika ashtawan chay feriakuta rurakuna mashikukunapish ashtawan hatushpa kushillakuna ña kuti kachun ari wakimika chay puestokumanta hatushkakunatapish na recuperan nishpa kuti ashakuta llakiyarin nachu chayka ña kuti shinakupi ña kuti hatushpa iman kashpa ashtawan kushilla kachunpish munaykuta charinchika chaymi kuti kay raymikuta nachu ninajupanchik kay raymipika ashtawan runa shimita rimankapa nishpa shina ña sharipashkanchik nachu ima shina kallaripi ninajuparkanchik runa shimi shina rimaykukuna ashakuta bajarinajun nishpa chayka kay raymipimi ashtawanka runa shimipi rimashpa yachanchik nachu wakinkunaka wakin mashikunaka na runa shimita iman hamutankachu shinapash ashakutaka españolpipash chapuchinami kapan nachu shinallata ña kuti hatu chay feriapi hatu taytawkuna mamakunata kuti mañana kapanchik kallaripika runa shimikupi chaskishpa kachu ña chaymanta ñana hamutakpika ña maski ña españolman ña kuti tigrachu nachu shinami ashakutaka kay raymi imashina tawka watata shamushkaninchik chaykupillatami ashtawan ñukanchika mirachinajunchik kay parte turismo china economiakuta ashakuta ashtawan purichinkapa ña kuti kay runa shimitapish yachinkapa chaypimi ña kuti bueno kay picha punllakukunapak kuti shuk actividadkuna ñalla riksipashun chaykunatapish mashi Armando ñaktin yachapanchik wakinpika yacharipan wakinpika chukpash kashna raymikunapiqa yalipashka shinashpa nachu y shinchilla kapan kashnakunata shinankapa wangurita yanaparitaka piwanda shamushpa shinanakupashkankichik comunidad ayu llaktapish yanapajushkachu como religionpas chaypi ashakuta asha llasanlla nipankichik y tal vez asha harkaykupish tiyapanka wakinpika chashnakunapika ima shinata wangurishpa shamunakupashkankichik. Bueno, cada watakullata llakta purago aydarishpa maki purarishpa siempre kapashka
Mishinayata imashime gulpillata yachapanchi casi otavaluma shamushkakunata uka kinshiman llaqtamanta kapan paykunapash chay raymi uraskukunaka shamushpa yanapan llaqta purawkunapash Sarakupi kashpapash y Magupi Ushkakupi yanapan y shinallata kay viajeka palranapash kanchi cooperativa de ahorro y crédito kunawan. Por ejemplo, Angawana, Makita Paskaspa, Aida Sajami Nishpa, bueno, Aida Skaugan, Shinajata Yakuti Inti Wasi, Shinajata Pepsiana Pasha, Casa Cultura Pastitaka, Rescatana, mi canchi Salvana, mi canchi Nishpa, Nipan, y Shinajata Yakuti, su cooperativa Ugunos, Paldanakshkanchi, Chasnagumi, Maki Purarispago. Callarishka kanchi mashi porque siempre kay raymi ukuna y mashimi shinjikan más que wakinbika yuyayta charinchi y maguta shinashuyashpa pero cualquier partido falta bika yanga idea pilla kidan checa más bien kay watauka y mashimi ayuda ta mañana kanchi porque yo kanchipa deseo kan o imuna y kan kay Kinchuki kay Inti Raymi bika punto de encuentro tukuchun munach kutingun kayshu watakunapak y mashpa imashme cierto mi kapan mas kay fecha ugunallapas kay ukupi kulkigu kuyuripan como ya ukupi mas que yukshanata uchila ugunapas ña kutin rikun apaymas yukshin ña intindi kallarin ima imashpata runa kanchi imashpata runa shimita palranchi imata ñukanchipa costumbre chashna ugunta ña yuyari kallarin ña chayka maymanta kawsachina urmanchi chaymi shina maki purarishpagu kunankunanga purinahupanchi masiku. Pay mashikuna chasnami uyanahupanchi imashinami kay Kinchukiay llaqtakupi ashtawanqa Inti Raymi nishpa ta rispanchi nachu ashtawan ñukanchipa runa kawsaykunapika sumak shinji raymi kapan ñukanchipa kawsaykunata ashtawan riqchinkapa rikuchinkapa y como acto de resistencia kunapish kapan. Ahí estamos conociendo cómo han estado con este plan, con esta idea de venir fortaleciendo lo que es el Inti Raymi, específicamente lo que antes se conocía de Kinchuki, están mencionando como las fiestas de San Pedro, bailes de disfraces, que hoy lo están denominando tan solo como el Inti Raymi, que han estado haciendo grandes esfuerzos para que esto se dé de la mejor forma y se genere la economía comunitaria, mayor turismo para que las personas, diferentes turistas también vayan conociendo y llegando a los diferentes sectores que tiene la comunidad. Para conocer un poco más ya puntualmente de las actividades que se estarán realizando en el Inti Raymi, en la comunidad de Kinchuki, en el baile de disfraces, para que no se confundan, regresamos luego de un corte comercial. INTA cuenta con productos naturales y de gran calidad. Chifles y harina de plátano, pulpas de frutas, cosméticos de aloe vera, yogures y mucho más. Puedes adquirir estos productos a través de la red de comercialización Kutakachi, ubicado en las instalaciones de la Asamblea de Unidad Cantonal en Cotacachi. Ali samushka kapay kay Kinchuki llaqtaman kay Kinchuki llaqtapika tawka rikunawkuna mitiapan. Al norte del Ecuador, en Imbabura, se encuentra un lugar lleno de encantos y misterios. Un pueblo que ha resistido al paso del tiempo y guarda en sus calles tradiciones y la esencia de sus raíces. Bienvenidos a Kinchuki, pueblo Mindalae, un rincón en medio de los volcanes, donde la belleza natural se fusiona con la vida cotidiana de sus habitantes. Sus valles verdes y los picos majestuosos de los Andes se convierten en el telón de fondo perfecto para las historias que se perfilan entre sus calles y chaquiñanes. En el Inti Raymi que se aproxima, queremos invitarte a que seas parte de esta maravillosa fiesta y en el transcurso puedas conocer nuestros lugares turísticos, disfrutar de la deliciosa gastronomía, admirar las artesanías, escuchar a nuestros artistas, reactivar la feria de animales y conocer a nuestra cálida y amable gente. En este Inti Raymi, Kinchuki es tu destino.
No se olviden, amigos, amigas, gracias a ustedes podemos seguir al aire. Y si ustedes también quieren realizar publicidad a través de la señal de APAC TV, las puertas están totalmente abiertas. Continuamos con este hermoso diálogo con los organizadores del Inti Raymi Quinchuquí 2023, específicamente sobre el baile de disfraces. Y conozcamos las actividades que van a realizar desde el 1 al 5 de julio. Mashi Diego. Elvis. Kishpichiwe. Ima punjagu gumanda ta kajaripan y kajari punjagu pika ima tatiana kapan. Ari mashigu kay Inti Raymi kay taka picha punjaguta me rurapanchi. Tukuy primer sábado de mes de julio siempre kajaripanchi. Kay wataka kuti primero de julio ta sábado kajaripan. Chaypi mi vísperasgo nishkaguta chayripanchi, chaypika vacas locas, fuegos pirotécnicos, shina asha tushuygu, taki shina mashigukuna, shinagu rikuchinagu tiapan, chay vísperas. Castillo kuna imamstiana kapan? Castillo kana, chay vacas locas tiapan y fuegos pirotécnicos. Ñakuti chay katimi ñakuti chayripanchi, chay domingo punjaguta. Chaypi mi estawanga como baile de gala nishka nayaguta risipanchi. Chaytaka kay redondel de Peguchipi tandanajupanchi. Chaymandami chay kurasakunawan tushushpa shina ñukanchipa churanajunagukunawan ripanchi nachu ali mudarishkagu. Chay pargateukunawan, yura pantalonguwan, chay ruanagu, chay muchikuguna churajushpa warmigukunapish ali anakushkagukuna, chay rebusugukuna shina churajushkagukuna ripan. Chay punjagu que horas gumpano taña tanda. Kaytaka ña 8 de la mañana pi ña tandanajushpa ña 8:30, 9 utaka ña bichayma ripanchi tushushpa nachu. Kaypika chay banda de pueblo nishkagukunatapish kimichipanchi nachu paykunawan shina tushushpa bichayma rinchi. Shinashpa ña kay Plaza Central de Quinchuquiman tandanajushpa chaypika shu misa campal cuendaguta rurapan. Chaymantaka kuti washa estadioguman kimiripanchi. Chaypimi ña chay pamba mikuyguta ruragripanchi nachu almuerzo comunitario nishpa españolpika rimapan. Chay pamba mikuyguta ruragripanchi, chay llaqtamanta llata mashiyugukuna, ayllugukuna chay kukabigukunawan kumban nachu. Chayka ña chay ña chawpi punlla chay ña mikuypaka ña tukuy llagu tandachishpa ña kuti purichipanchika tukuy llagukunaman. Chay katigukunami ña kuti charipanchi shinallata chay kay watakuka chay pasarela nishkaguta churankapa purinajupanchi nachu. Kay punlla baile de galpi. Ari chay ña domingota mikuyshka hipagukuna ña chawpi punlla hipagukuna ña. Chaypimi ña kay wakin empresagukuna tiyan bordadokunata ruran harikunapi warmikunapi chayka paykukunami shina chay churajunakunata rikuchigripan nachu. Ima shina ñawpa pachawkunapi churajunka ashka kay kunanpika mushu propuesta nishka nachu. Kunan warmikunapapish tiyan shuk ña ashtawan ña mushu yachishpa ña churajunakunapish shamunajupan nachu. Chayka shinakukunata rikuchinkapa nishpami kay watakuka ruranajupashkanchi. Ña pasarelapi chay tarimakunapish ñami listo kapan. Chay punchawka imapish tushunaguma tiapaka baile chay pasarela nishka hipagumkuna. Ari kay pasarela hipagum ña kuti shina tushuy rikuchigu tiapan. Chayka ña kuti tushuy shina wakin tandanakushka mashigukunapish ña kuti shamupanga. Kaypika kay Otavalomanta nishka mashi tushukunami shamunakapan. Shinallata ña kuti shuk mashikunapish ña kuti ña paykunawan ña rimarinajupanchik ña kuti shinallata ña kaypi paktakachun nachu. Shinallata ña kuti taki mashikunapish tiapangami kay Quinchuquimantallata mashikukunapish tiapan. Paykunawan ña kuti shina tushushpa tutakukaman yalinakapanchik. Shinami
que domingo kati domingo punjago caña y alipanchi y mashi Armando ñakti kay domingo tutawgama nachuña tokorin ñakti kay kimsa kunaps 15 punjago kuna champan 3 4 5 chay kunapi kaña ima ta tiapana ima tonovo ima taki kunata tiagripan toshpanga pues bueno imasteme ñukanchipa pues kay ñukanchipa cultura parte gota ñakutin shinas asha gota kay ñukanchipa tiempos actuales donde más o menos chapushpa cuindago taki gota kashinanchi baile de disfrazgo kallaripaña lunes 3 martes 4 y miércoles 5 cheo kuna pika maihan mashiu kuna kimirim na yachishpa disfrazgo tachura hushpa tushunaya kapan maihan kashpa shamush hasta ongare kay imeshme tushigo kuna pika aliguta mudarishpa shu ñukanchipa punda ropa kuna machura hushpa o shina kuna shu aliguta ali vestimenta shu imeshme mensaje cultural go cuenta go shamu pika premio kuna shtiana kapan shina kay yakutin shina para na canchi y kaypi masime yakutin chay domingo pastiguta haykata completa pas chay gupika feria gastronómica gutiapan ñukanchi yakta manda masiu guna puesto guta hapishpa gracias a ellos y masime fiesta guta kshneto shanchi cheka paikuna pas gran apoyo kan cheka paikuna pa muestra culinaria o gastronómica guta shinas pakana kapan shinas yakuti don farinango yakuti shuimestime artesano local kapan telas gukunandi shamushpa paika demostración en vivo tachepi awashpago rikuchijuna kapan shinallata yakuti shumashigo yakuti pargatita shinadora mashigo shamuna kapan chay artesana kapan paisata pargatigo imashinan chay ukuna pargatigo imamish randinaya kapan ñakutin shina ukuna tami shinashpa katinakpanchi más que todo kay rescate cultural gota charingapa ñakutin y turismota apamungapa y también nishun kay watauka kay forma pimi municipio manganinga pamunanche kinchuki kay pimi kanchi imash patashitas pasakin ichini cuenta a través de kay fiesta kuna por ejemplo kay mercado de animales de reactiva España cacho muna imanda chasna yui kuna te imanda chasna kuna manda me kunanga tauka ta publicidad ta pshinashpandi kana hunchi y shinasta medios de comunicación apoyo tamaña na hunchi porque kinchuki causa na hunchi chaita autoridad con recochumunanchi pai mashigo más tim nacho premio kunatiana nipong de pronto chasna premio kunata chaskinga apo de pronto grupo kunap chasna ripika imaps pai kunaps como inscripción la yata churanacho o yangata bailanga paginage imashete kapan requisito principal kushilla shamuna kushilla shamushpa esta yanga takina yuya yombachi shamushpa hasta bailana chaygo kapan requisito chaymanta ka na ima pues ni inscripción ni matan la mañana chikapan sino que más bien kushilla paykuna shamushpa disfrutashpa kinchujipa hospitalidad requisishpa tigrachu munanchi chay kapan. Así es, amigos, amigas, como bien lo están mencionando, voy a traducir un poco de lo que estaban mencionando. Si olvido algo, me hacen recuerdo. La fiesta se estará realizando Inti Raymi Kinchuki 2023, el baile de disfraces, del 1 al 5 de julio. El 1 de julio estarán empezando con lo que es las vísperas en la noche en la plaza central de Kinchuki. El 2, que es el domingo, se estará realizando lo que es el baile de gala. Habrá una pasarela, también presentación de artesanías, también gastronomía, la gastronomía tradicional que tenemos dentro de las comunidades. También habrá diferentes grupos musicales que se estarán presentando. Y desde el 3 al 4 de julio, se estarán ya realizando lo que es el baile de disfraces. Recordarles nada más que también el día domingo se estarán reuniendo en este baile de gala, como digo, desde el redondel de Kinchuki, donde todos se estarán reuniendo para ya hacer un desfile hasta lo que es la plaza central de Kinchuki, donde será el encuentro. También creo que ahí va a estar presente el símbolo, que es un ícono también, ¿no? El coraza también, ¿no? Eso es lo que les puedo comentar. Kay punja ka estaban
kay gallo entrega de gallo nishkamari kapan chayka shinaña mashigukuna mayjanña kayna watagukuna ña apashkakuna kaña kay watagupaqa ña ñami ña kay paykunapish ña alistana hupangami shinallata ñakuti yarichipanchik ñakuti mayjankuna hapishkakuna kashpapish ña chapana hupashunmi shinallata kay nachu nihuparkani nachu tushikukuna rikuchinga rikuchinaku tiyan chaypa katikukuna shu entrega de gallo ñakuti takikuna ñaku rikuringa ñaku chaypa kati ñakuti shu entrega de gallo shinakukuna más o menos organizashun wakin watakukunaka nachu entrega de gallokutash shuyan kaparkanchik ñukallata ripashkani chayka wakinpika shu entrega de gallo shamun ñaku chaypa kati shu horas hipa shamun chayka manga shina chiripika yanka kutianajunchik shina wakinpika bandakuta churakpi maski chaywan bullashpa chaymi kunanka kuti ña ashtawan ña animado ashtawan ña chay pachakunaka ña junta ña actividadkunawan kapanchik ña kuti kay nachu lunes, martes, miércoles chay baile de disfraces nishkakupika imapas churajunakunawan shamun nachu mashigu Armando nihuparka chay mayjan chay ñawpa shina chay churajunakunawan shamupika karaykukunapish tiyanami kapan nipanchik kaypika rikupashkanchik nachu wakinkunaka chay mukitiki calzon nishka shinakukunata churajushka chay aradokunatash aparishka wakinkunaka yukukunata aparishka chay imakutash wawakunata aparishka nishkakukuna ima tiyan ñakuti warmikunash chay tasdi nashkakukuna nishka chay ñawpa chay hatun chay muchikukunatapish churakushkakunash tukuyma rikunakuna tiyan wakinkunaka shina noviakuna tukushkakuna imapish ma churakun asinayma rikurin shinakukunatami kuti ña kay picha punchakukunapika shina kushilla yalinkapak nishpa ima shina kikin nihupanki kayka na imapash costota na charin totalmente gratuito shinallata kay actividadka na con fines de lucro kapanchu yan kayka yanka ashtawan ñukanchik llaktata riksichinamanta shinchiyachinamanta chay yuyaykumantallami kapan imapish ñukanchik ima kullkikuta ima hapinkapak ima nakapanchichu shinakumi paktaripanchik kay picha punchakuta ari mashiyukuna chashnami uyashpa kanajupanchik mashinami raymi ugnata shinashpa kagripanki kaykutapish ña tukuchishpa kanajupanchik mashi Armando tukuchinkapak shuk invitacionuta kachapay imashinata kinchuki ayllu llaktaman chayana kapankichik nishpa o mayjan ladokupita buskunatapish hapina kapankichik nishpa y kinchuki llaktakuman chayashpalla kapachu Gulpi uyanajukuna rikunajukpa tallata imashmi shamapaychik nene kinchik llaktaman chayamupaychik visitashpa rikupaychik ñukanchikpa exposición cultural gastronómica artesanalkunata kinchik ima chaymunkapaka facillla kapan kay Otavalonkumanta kashpaka terminalkupi bus kutiapan Imbabura Pachuri 8 de septiembre ukuna chayma ripan 30 centavos go valipan yanga chaygu pacha pongo chay maygupi fiesta go pacha sakipanga kinshuka shuyajungami makiguta paskashka shuyanajunchi gulpiguyata shamushpa gulpillata tushushpa ñakuti ñukanchikpa kawsaytapas ashtawan rikchachishpa kanapa y ñukanchikpa shimitapas shinchichishpa katingapa mashiku mashi Elvis imawanpish tukuchipay kim convidashpa sakip ari shinallata nachu mashi nihupan tukuyllata mashikukunataka ña kayachishpa sakipanchik kay armay tutakumantallatam ña pakta ña yalinajupashunchik chayka ña armay tutamantallata ña kay 5 de julio kaman maski ña raymika ña una sola rikunkakumi kapan chaykuna chay ruraykunamanga shampankichik paktami kapashunchik ñakuti imakupash shina mikuna pastikukunatapish ñakuti preparashkami kapanchik kay nachu kay punchakuna kay picha punchakuna ninajupanchik chaykupipish ña chay saragua ima chay ña motiguta shinashpa apiguta aswaguta imanga ña aswakarin lo principal chayka na illana kapanchu chaykuta karimpish ama pingashpa yanka mañanallami kapan chay ñukanchik ñakuti encargadokuna ñakuti chay partikuta encargadokuna ñakuti ña purichipankallami chayku kapan tukuyllakuta ali shamushka kapankichik nishpami nipanchik
Así es, amigos, amigas, seguidores de APAC TV y quienes luego vean esta transmisión en vivo, quedan cordialmente invitados a la comunidad de Quinchuquí. Si ustedes quieren dirigirse a la comunidad, pueden conseguir el bus, tanto 8 de septiembre como los Imbabura-APAC, pasan por la terminal, tan solo como dijo el compañero, a 30 centavos el pasaje, o el taxi, no sé cuánto cobrará. Taxi cobra unos $3, pero no es nada lejos y tiene una bonita vista panorámica también desde la parte de arriba a Otavalo. Así que quedan cordialmente invitados del 1 al 5 de julio a estar presentes y disfrutar del Inti Raymi Baile de Disfraces 2023 en Quinchuquí. De mi parte, muchas gracias, me despido, Edison Muenala con ustedes, La Tulpa Cultural.